mira n'ubuyobozi bw'itorero bwadutekereje ndetse n'ubuyobozi bw'abayumbe bukaduha uyu mwanya wo kuba hano hantu. Imana ibahe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Turasoma ni igice cya 2 n'umurongo waho wa 2. Haravuga ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Amen. Kongere dusubiremo, hariho bari batarahabona urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ibice 2 umurongo waho wa 2. Haravuga ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Nanezerewe kuba muri ano materaniro y'abayumbe. Imana ibahe umugisha. Aba bene data ba hano muri Horebu bamwe bazaba babiri haruguru iwacu, gusa nje tuzatumenyana kubera ko baje nkiri muto, ariko nishimiye kubana namwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bwana sifiwe. Bakimara kutubwira ko tuzoza hano, natekereje ko tuzoganira ijambo ry'Imana. Nkomeza gusoma, nza gutekereza ndavuga ngo tuzoganire hejuru y'umusaraba. Bwana sifiwe sana. Nibwo naje gusoma rino jambo rivuga ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Bwana sifiwe sana. Nukuvuga ngo muri iki gihe nta kindi tukwiriye kubwirana, dukwiriye kubwirana gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe nibyo abakristo. Sunze ejo bundi yaravuze mu kabera, aravuga ngo gupfa no kuzuka ngo niyo topiki ihoraho itazishira amavuta. Bwana sifiwe sana. Noneho nza gutekereza ko tuza kuganira hejuru y'umusaraba. Umusaraba ushobora kwibaza ngo ese umusaraba ni iki? Bwana sifiwe. Umusaraba ni igiti. Ku ngoma y'Abaroma niho Yesu yavutse. Noneho Yesu ngo amare kuvuka asanga bashizeho itegeko ry'umusaraba. Bari barashizeho itegeko ry'umusaraba. Ni ukuvuga ngo umusaraba ni igiti bari barashizeho cyo kugira ngo bazoza babambaho abantu. Umusaraba wari uteganyijwe kubambwaho abantu bibye n'abantu bakoze amakosa, nibo bagaza babamba ku musaraba. Noneho bagashiraho itegeko umutagaza upfa nyuma y'iminsi 3 yagombaga gupfa nyuma y'iminsi 7. Bwana sifiwe. Noneho kuri iyo ngoma y'Abaroma niho Yesu Kristo nawe yavutse. Kandi Yesu nta kindi cyamuzanye, yaje aje kudupfira. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo icyatumye ava mu ijuru aza mu isi yacu kwari ukugira ngo adupfire. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Noneho umusaraba ni igiti. Igiti ni ukuvuga ngo ku giti niho umuntu yacumuriye, kandi ku giti niho umuntu yaboneye ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe sana. Imana irema Adamu yamushize mu ngobyi ya Edeni. Ngo imaze kumushira mu ngobyi ya Edeni iramubwira ngo hari ibimubuza, iramuheza ibintu byose yabimwerekera, amubwira ngo ibi bintu byose urabyemerewe, ariko imubuza ibintu 2: igiti kimenyesha ikibi n'icyiza n'igiti cy'ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe sana. Aranga birengaho. Ni ukuvuga ngo ku giti niho twacumuriye, ariko kandi ku giti niho kandi twasubiye kubonera agakiza. Bwana sifiwe sana. Ari wo musaraba wa Yesu Kristo. Rero natekereje ko tuganira hejuru y'amagambo 7 Yesu Kristo yavugiye ku musaraba. Hanyuma muri ayo magambo 7 turasura kandi nanone tuvuge andi magambo 5 akubiye mu ijambo rya 6 Yesu yavuze avuga ngo byose birarangiye. Tuvuge ibyo Yesu yarangije ko ari 5. Sinzi nimbaza gutwara umwanya, ariko ndagenda mzihutamo. Bwana sifiwe. Yesu aza mu isi yacu yaje mu mazina 2. Izina rya mbere Yesu Kristo yajemwo, yaje yitwa Yesu, bisobanura ngo umukiza. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje kudukiza. Izina rya kabiri yaje yitwa Kristo. Kristo bisobanurwa ngo uwasizwe. Ni ukuvuga ngo imbaraga zashoboje Yesu Kristo kumena amaraso ni umubiri yari afite, ariko imbaraga zamuhesheje kugira ngo abashe kuducungura ni ubumana yari afite. Bishaka kuvuga ko Yesu nubwo yaje mu isi, yaje yambaye umubiri kugira ngo yifashishe habeho kumeneka kw'amaraso.
Bwana asifiwe. Ariko muri we indani yari afite ubumana bwuzuye. Niyo mpamvu natekereje ko tuganira hejuru y'umusaraba, kubera kuko umusaraba ni incungu yacu. Umusaraba niho twaherewe agakiza, ku musaraba niho twaboneye Imana. Umusaraba ni ikintu kiza kikaduhuza n'Imana. Umusaraba niwo wampujije na Paturo, umusaraba niwo wampujije na mwene data. Niyo mpamvu nshaka ko tuganira hejuru y'umusaraba. Bwana asifiwe sana. Yesu bamaze kumubamba, ijambo rya mbere yavuze, yaravuze ngo Imana ibabarire kuko batazi icyo bakora. Iryo niryo jambo rya mbere yavuze. Ni ukuvuga ngo imbabazi nizo Yesu yamanukanye. Imbabazi niyo ndahiro Yesu Kristo yazanye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Rero byari biri mu rukundo rw'Imana. Ushobora gutekereza ngo nta gitambo twatanze, nta n'ikiguzi namba twatanze, ahubwo ni urukundo rw'Imana. Izo mbabazi nizo zazanye Yesu Kristo kugira ngo azaducungure. Igihe yari ari ku musaraba bambwe, bamutera imicumu bamukubita n'imisumari, yaravuze ngo Imana ibabarire kuko batazi icyo bakora. Kuko nico cari caramuzanye. Icyazanye Yesu kwari ugupfa, kandi gupfa urupfu rubi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ijambo rya mbere yavuze, yaravuze ngo Imana ibabarire. Imbabazi niyo ndahiro tugirana na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo nimba mubona tugenda, nimba mubona turiho muri iki gihe, nuko hariho imbabazi. Bwana asifiwe sana. Ijambo rya kabiri, hariho igisambo cari kibambanywe nawe, ndetse ngo byari bibiri. Kimwe gitangira kumutuka, uwundi ngo aramubwira ngo nugerayo unyibuke. Amubwira ijambo ryiza, aramubwira uyu munsi ngo turi bubane muri paradizo. Bishaka kuvuga ko Yesu nubwo yari ari ku musaraba, umubiri niwe wagiye ikuzimu, ariko babanye n'ico gisambo muri paradizo muri uwo mwanya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mureke twizere Yesu, twiringire Yesu Kristo, kubera kuko Imana yari ifite ubumana bwuzuye. Nico cyatumye kiriya gisambo cyarahishuriwe. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo cyarahishuriwe, kiravuga ngo nubwo uri ahangaha ariko ko ndabona kudapfa, ko ndabona ko ufite ubugingo buhoraho. Aramubwira ngo nugerayo unyibuke. Nawe aza kumubwira, aramubwira ngo uyu munsi turabana muri paradizo. Bwana asifiwe. Ijambo rya gatatu yaribwiye Yohana, ngo yari amaze kubona Yohana mu bigishwa niwe wageze ku musaraba. Noneho Yohana ngo yari ari kumwe na Mariya, ngo amubonye ngo sinzi ukuntu yakebuye gwikijosi mu gihe bari ko bamukubita. Ngo abwira Yohana, ngo aramubwira ngo nguyu nyoko. Abwira Mariya, nawe aramubwira ngo nawe ngo nguyu mwana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo yaramuhindukiranye aramubwira ngo nguyu nyoko, nawe mwana nguyu mama wawe. Bwana asifiwe. Nubwo Yesu yari ari mu mibabaro, ariko ngo yaza amubwira gutyo kugira ngo Yohana ajane mama wiwe amuhuzenze muri ya minsi 3 Yesu azaba atariho. Bwana asifiwe sana. Amubwira iryo jambo, aramubwira ngo nguyu nyoko, nawe muvyeyi ngo nguyu mwana. Ngo Yohana aramufata, amujana iwiwe kubera gusa imbabazi z'Imana. Bwana asifiwe sana. Ijambo rya kane Yesu Kristo yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo Eli Eli na masabakitani. Bwana asifiwe sana. Aravuga ngo byose birarangiye. Ahangaha ngo bari bamaze kumusomesha inzoga isharira, ngo arahindukira aravuga ngo byose birarangiye. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nubwo yari ari ku musaraba, aha yababazwa cyane, ariko ntiyazareba iby'imibabaro kuko yari afite intego yamuzanye. Twavuze ko intego yazanye Yesu Kristo ni ukugira ngo twoye kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho kubwiwe kuko ari we waducunguye. Bwana asifiwe sana. Bishaka kuvuga ko muri iki gihe umuntu napfa ntawe uzupfa kubwe, ahubwo tuzadupfa kubw'umwami, n'abariho kubw'uwo mwami. Bwana asifiwe sana. Ku musaraba niho twaboneye agakiza, niko abarinzi baririmbye. Ku musaraba niho twaboneye agakiza, n'ubugingo niho twaherewe, izina risha niho twahinduri w'amateka. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo ku musaraba, ku giti niho twaboneye agakiza. Ku giti twavuze ko ariho umuntu yacumuriye, kandi ku giti niho umuntu yongeye kubabarirwa ibyaha, tubona agakiza. Ijambo rya gatanu Yesu Kristo yavuze, yaravuze ngo mfite inyota. Bwana asifiwe sana. Aravuga ngo mfite inyota. Yumvisha inyota. Inyota yagize yari inyota yo kuducungura, yari inyota yo kugira ngo ubone ubugingo, naje mbone ubundi, twese uku turaha. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ijambo rya gatanu yavuze ko afite inyota. Iyo nyota yari iyo kuducungura. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.
ijambo rya gatandatu Yesu Kristo yaravuze ngo byose birarangiye. Muri iryo jambo rivuga ngo byose birarangiye, ushobora kwibaza ukabaza ngo ese Yesu ni ibihe yarangije? Ni ibiki yarangije? Ni ibintu bitanu Yesu Kristo yarangije. Bwana asifiwe. Ikintu cya mbere Yesu Kristo yarangije, yakuyeho urubanza. Ni ukuvuga ngo urubanza rwari rwarazanye itegeko, kandi itegeko ririca. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu bamushiriyeho itegeko, biba bivuze ko nurirengaho urapfa. Ubwo rubanza twari dufite rero rwari rwarazanye iryo tegeko. Iryo tegeko ryari ryaje ari itegeko ryo kutwica, ariko Yesu Kristo azi akuraho itegeko. Bwana asifiwe. Ubu nyine turi mu buntu ko turagenda twidegemza, kubera kuko itegeko, ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma rikavuga ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacigwaho, kuko ngo itegeko ry'ububata bw'urupfu ryakuyeho itegeko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo rero Yesu Kristo yadukuyeho itegeko ryaduhanaga. Ubu nyine turi mu buntu. Bwana asifiwe. Ikintu cya kabiri Yesu Kristo yarangije ibitambo. Kera abantu iyo bacumuraga, hari ibitambo byari bigenewe gutambwa buri munsi kugira ngo bikureho ibyaha. Ibitambo by'ibyaha bitumye, ibitambo by'ibyaha bakoze batitumye, byagombaga bagaza batamba ibitambo kugira ngo bikureho icyaha, bibitwikire icyaha nticyagombaga kuvaho. Bwana asifiwe sana. Ariko Yesu Kristo tazi akuraho ibitambo. Ni ukuvuga ngo bagaza batamba igitambo, bakagitamba buri munsi. Uko abantu bahura n'ibicumuro ukagenda ucumura kenshi na kenshi kubera ko umuntu yambaye umubiri, bagaza batamba ibitambo kugira ngo babashe kuba barirwa. Ariko turashima Imana ko Yesu Kristo yaje azana amaraso y'amaziranenge atariho icaha. Ni ukuvuga ngo amaraso y'intama n'ihene byari gukunda ko biducungura, ariko Adamu acumura, nabyo twese twacumuriye muri we. Ni ukuvuga ngo nabyo muri byo byari bifite kamere y'icaha muri byo, niyo mpamvu bitakuragaho icaha. Ariko amaraso ya Yesu Kristo, kubera ko muri yo atari afite icyaha, niyo mpamvu yaducunguye, niyo mpamvu yagize ububasha n'uburemere bwo kugira ngo ducungugwe. Nuko iyo muri yo nta cyaha yari afite. Bwana asifiwe sana. Turashimira Yesu Kristo ko yaje mu isi yacu kugira ngo aducungure, akuraho ibitambo abantu batambaga buri munsi. Bwana asifiwe. Bimwe bagaza babitamba ngo rimwe mu mwaka, byari bisa nkaho ari bikuru kugira ngo babe nkabatwikira icaha, ariko bakagera igihe icaha kikatwikuruka kumva kandi kiragarutse. Ariko ubu nyine ni imbabazi. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agize ukumva ufite icyaha muri wewe, uza usaba imbabazi kubera ko Yesu Kristo yakuyeho urubanza rwaturegaga. Bwana asifiwe sana. Ikintu cya gatatu Yesu Kristo yarangije, yakuyeho umuvumo. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Adamu amaze gucumura twashizweho umuvumo. Uwo muvumo wari umuvumo w'icaha, ariko Yesu Kristo yahindutse umuvumo. Abo umuvumo yinjira mu muvumo indani kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Bwana asifiwe sana. Turashima Yesu Kristo ko yaje mu isi yacu kugira ngo akureho umuvumo. Ni ukuvuga ngo kubera urupfu rwa Yesu Kristo twakuweho umuvumo. Ubu turagenda twidegemza, nta muvumo tukiriho. Twari dufite umuvumo w'ububata bw'icyaha cya kamere Adamu yari yaracumuye, ariko turashima Yesu Kristo kuko yaje mu isi yacu kugira ngo dukugweho umuvumo. Bwana asifiwe sana. Ikintu cya kane Yesu Kristo yadukuyeho indwara. Ni ukuvuga ngo imibyimba yiwe niyo azadukirisha. Inkoni Yesu Kristo yakubiswe nizo zadukuyeho indwara zose. Indwara zose zazwi twikubitaho, uzubibwira ngo Yesu Kristo muzo yarangije n'iyi ndwara nayirimo. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo ibyo tugenda duhura nabyo Yesu Kristo yarabirangije. Bwana asifiwe sana. Ikintu cya gatanu Yesu Kristo yakuyeho imvune zo mu mitima. Imvune zo mu mitima ni ibyaha abantu bagira. Hari abantu benshi bagenda n'ibyaha ariko batazi uko Yesu Kristo yabambwe kugira ngo akureho ibyaha. Bwana asifiwe. Yegereje mwarimu w'iwacu ngo yegere Imana imuhumurisha. Ni ukuvuga ngo imvune zo mu mitima, usomye muri Yesaya hazavuga ngo umwuka w'Umwami Imana uri kurinje. Yesaya 61 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Umwuka w'Umwami Imana uri kurinje ngo yantumye mu isi kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, ngo mbwire n'imbaho ko zibohowe. Yantumye no kugira ngo mvure abantu imvune ziri mu mitima.
Bwana asifiwe sana. Imvune ziri mu mitima ni ibyaha, nibyo biza bivuna abantu bakagenda bumva bafite ibyaha, ariko Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo akureho imvune ziri mu mitima. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo afite icyaha aza yumva aremerewe muri we. Iyo umuntu afite icyaha tazagira amahoro, ariko Yesu Kristo yakuyeho imvune zo mu mitima, yaje afite imbabazi. Kuko muribuka ko aho twavuze mbere, igihe yari ko bambwa yaravuze ngo Imana ibababarire kuko batazi icyo bakora. Iyo aje kuba nk'umuntu nkanje, hari kubakomba abantu byenda basanka batonganyeho gatoya, bavuga se ko muranzizi kuko ntacyaha nakoze, ariko yaravuze ngo Imana ibababarire kuko batazi icyo bakora. Rero dufite izo mbabazi za Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana zaravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu abo nibo bazakogwa n'isoni. Iyo umuntu afite icyaha niwe uzi ukogwa n'isoni. Icyaha nicyo baza bakorera hihishe. Iyo uje gukora icyaha ntiwogikorera ahagaragara kuko gikojeje isoni. Ariko ibintu umurimo w'Imana, imirimo myiza ntizikoze isoni. Uzareba baja gukora ibyaha babikorera hihishe kuko bikojeje isoni, ariko ubutumwa bwiza ntibuza bukoze isoni. Kandi abava mu masezerano ari nta mpamvu abo nibo bazakogwa n'isoni. Bwana asifiwe. Umuntu iyo afite icyaha muri we uba ufite imvune yo mu mutima, ariko iyo wihanye uzugira amahoro ukumva urabohowe. Rimwe na rimwe niyo ufite ikibazo ukakiganirira mu mugenzi wawe, uza wumva uruhutse mu mutima. Tekereza amaraso ya Yesu Kristo iyo yageze muri wowe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mureke Yesu Kristo yakuyeho imvune zo mu mitima. Nimba wumva ukiremerewe n'ibyaha, wumva ukigenda ukumva ntugenda widegembye, wumva nta mahoro ufite muri wewe, wegera umusaraba wa Yesu Kristo, kuko mu musaraba niho twaboneye agakiza. Bwana asifiwe sana. Kandi niho twaherewe izina risha ryo kwitwa abana b'Imana. Yesu yadusigiye ibintu bibiri hano mu isi. Ikintu cya mbere yadusigiye imbaraga. Niho yasezeye abigishwa be muzakozwe n'indi umusomye, azavuga ngo icakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ubwo nibwo ngo muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya ukageza ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yadusigiye imbaraga. Ikintu cya kabiri yadusigiye intambara. Ni ukuvuga ngo tuza gushaka imbaraga iyo turi mu masengesho, tugashaka imbaraga kugira ngo tugwane za ntambara. Bwana asifiwe sana. Rero mureke duhagarare mu kwizera neza kugira ngo dusabe Imana imbaraga mu gihe intambara zitugezeho, tumenye ko tuzigwana kuko yadusigiye imbaraga zidushoboza kugwana intambara tuba turimo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ijambo rya 7 yaravuze ngo mu maboko yawe Yesu Kristo niho nshize umutima wanje. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo yabonye ko badashoboye, ariko abwira Imana, arayibwira ngo mu maboko yawe niho nshize umutima wanje. Mureke twizere Yesu Kristo, twizere imbaraga z'umusaraba. Twavuze ko umusaraba ari igiti. Umusaraba ni igiti, ku giti niho umuntu yacumuriye, kandi ku giti niho twaherewe agakiza. Rero tugomba kwizihiza intsinzi y'umusaraba. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo yapfuye urupfu rw'abagabo. Abandi bagaza bapfa bakabatesa, bagapfa nyuma y'iminsi 3 cyangwa se bagapfa nyuma y'iminsi 7. Ariko Yesu Kristo yapfuye nyuma y'amasaha 3 kugira ngo tubone agakiza. Bwana asifiwe. Bishaka kuvuga ko imbabazi nizo zazanye Yesu Kristo kugira ngo abashe kuducungura. Nta mbabazi tutwari kubona ubugingo buhoraho. Yesu Kristo ubwe ni urukundo. Imana ni urukundo. Niyo mpamvu natwe dukwiriye kugira urukundo, tugashakisha imbaraga kugira ngo dufashanye muri ibi bihe, kuko turi mu bihe bigoye. Igihe abantu benshi bagiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ubuyobe bwabaye bwinshi, ariko icyo mbakangurira ni ugusoma ijambo ry'Imana no kwizera umuzuko wa Yesu Kristo kugira ngo tuzobone ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rituganze.